Yangra pemargin Pujawali ring Pura Agung Gunung Raung, makudang-kudang pidabdab sampun kelaksanayang antuk rama desa adat Taro, silih tunggil ipun antuk kemargiang, dresta tegan-teganan. Krama lanang kekantanan makta tegan-teganan, sani mendaging pala bungkah, pala gantung, sani istri makta jerimpen. Sedurung puncak Pujawali kemargiang Rahina Benjang namuning Buddha Kliwon Ugu dudonan pemargin Pujawali kadulurin antuk Nur Ida Betara dawa grediti paing Ugu. Tanggal 7 April warsa kali tali 19 miwah kelanturang antuk melasti ring Rahina Anggar Wage Wuku Ugu. Sajroning midabdabin pemargin Pujawali krama desa adat Taro kantun lebat menjajaitan midabdabin sarana upakara. Manut pemangku Pura Agung Gunung Raung jero mangku gede telaga, sajroning midabdabin pemargin Pujawali sane kemargiang ngewarsa asapisan, kadulurin antuk dresta tegan-teganan. Krama lanang makta teteganan sane medaging pala bungkah pala gantung, sane katur ring Pura Pinaka rasa sukmaning mana, majeng Ida Betara. Majeng krama istri wantah makta jerimpen. Patut pucak karya agang niki kadiriki segala kaos kasal ampun karya agang niki kados ampun pemargin karya nyatur tau niki ngangge bangkit pemeraman wastane yang kadiriki kaos bencah nika bangun ayu pun kedan dua niki kadit cakeng dumun drasta kuno kadiriki dan kuni angkidi niki wonten tegan-teganan niki pasti pun tegan-tegan niki aturan lanang iki lanang niki aturan niki pengdawentan niki baksu bakti banyak niki lanang nang aturan tegan-teganan saringan tahun napi wentan ding tetamen ring apa negalan niki yang perkara ke bawas tegan-teganan niki sami medaging kisang niki kadi niki sani sampun kacinga wentan sing istri niki ke bawas bakti muasta sani muasta masumbu muasta wakul masumbu muasta jerimpan pun kedan nika wentan sane benjang iki dina pucak wonten pajagan maseroan nika bakti banyak niki ring Taro balet di sampune urusan tu aku sing bakti penganyaran kantos sengo sukro niki sukraning wayang niki sukraning wayang durang ada masinap niki nemoning purnama menika kadi bakti Dudunan pemargin upacara sejeroning pemargin Pujawali kelanturang antuk melasti saha pucak karya. Pujawali kemargiang ring Rahina Buddha tanggal 10 April warsa kalih tali 19. Krama Hindu kaptiang nyelagang galah ipun pedak tangtil ngaturang bakti ring Pura Agung Gunung Raung sane megenah ring Desa Taro Gianyar. Sesampun puncak Pujawali kelanturang antuk penganyaran saha penyineban kemargiang ring tanggal 19 April warsa kalih tali 19. Bayu di Bali TV.